Reka twongere tubahereze ikaze ndetse tunabifurize ibihe byiza no kugubwa neza aho muherereye hose, mwebwe tubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye, abavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi Banki Nkuru y'u Rwanda yatangaje yuko yagumishije urwunguko rwayo kuri 6.75%. Igipimo rumazeho amezi atatu ndetse itangaza ko yizeye ko uyu mwanzuro uzatuma umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro ku masoko uguma mu mbago za 2% ndetse n'8%. Iki kigero cyiyemejwe kandi bigatuma ubukungu bukomeza kuzamuka nta nkomyi. BNR igaragaza ko ibiciro ku masoko byazamutse kuri 7.1% mu kwezi gushize, mu gihe mu gihembwe cya gatatu cya 2025 byari byazamutse kuri 7.2%. Byitezwe ko uyu mwaka ibiciro bizazamuka kuri 6.9%, mu gihe mu mwaka w'2026 byitezwe ko bizagera kuri 5.8%. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu Soraya Hakuziyaremye yasobanuye ko komite ya politiki y'ifaranga yafashe umwanzuro wo kugumisha inyungu fatizo yayo ku gipimo cya 6.75% mu mezi atatu, kandi twizeye ko iki gipimo kiboneye mu gutuma umuvuduko w'ibiciro uguma mu mbago za 2% ndetse n'8%, ari nako bikomeza gushyigikira ikoranabuhanga no kugerwa ku mafaranga. Nubwo mu mezi ashize ibiciro ku masoko bikomeje kuzamuka, BNR isobanura ko hari icyizere ko bitazigera birenga ku gipimo cyayo. Ati ntabwo tubona aho umuvuduko w'ibiciro ushobora kurenga cyangwa se ushobora kuba warenga ku 8%. Mu mibare dukoresha twanarebye uko ibyo biciro bishobora kuzamuka iyo nk'imvururu twari twabonye mu gihugu cya Tanzania zishobora gukomeza, ariko uko mubizi zarahagaze. Rero n'amakamyo yatangiye gukomeza, ihungabana ryari ryabaye muri iki cyumweru ryarahagaze, ubu ngubu ibicuruzwa biri kugenda nk'ibisanzwe. Yavuze ko hari icyizere ko umusaruro mu buhinzi byitezwe ko uzaba mwiza muri iki gihembwe cya mbere, ndetse ibiciro by'ibirayi n'ibishyimbo byatangiye kugabanyuka ku masoko. Yakomeje avuga ko ariko nanone ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byariyongereye mu Rwanda, gusa ko hari icyizere ko bishobora kugabanyuka kuko imibare yerekana ko ku isoko mpuzamahanga bizakomeza kugabanyuka mu gihe kiri imbere. BNR yasobanuye ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse kuri 7.8% mu gihembwe cya kabiri mu mwaka w'2025 biturutse ku izamuka ryo hejuru ryagaragaye mu nzego zose z'ubukungu. Mu gihembwe cya gatatu cya 2025 hakomeje kugaragara izamuka ry'ibikorwa by'ubukungu, aho igikomatanyo cy'ibipimo by'ubukungu biboneka mu buryo bwihuse cyagaragaje izamuka rya 13.2% bijyanye no kwiyongera kw'ibikenerwa imbere mu gihugu. Iri zamuka rituruka ku kwiyongera kw'ibikorwa byo mu rwego rwa serivisi n'urw'inganda. Icyuho hagati y'ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga cyiyongereyeho gato, nubwo ibyoherezwa mu mahanga byazamutse mu kigero cyo hejuru. Mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka w'2025 agaciro k'ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga kazamutseho 15% biturutse ku kwiyongera kwa kawa n'amabuye y'agaciro byoherejwe
byoherezwa mu mahanga, murabyumva neza, hamwe n'ibiciro byari byiza ku isoko mpuzamahanga. Agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga bitari ibimenyerewe kazamutseho ku muvuduko wo hejuru ungana na 50.5% bitewe ahanini no kwiyongera kw'ibitunganyirizwa mu nganda z'imbere mu gihugu byoherezwa mu mahanga birimo nk'amavuta yo guteka, ifu y'ingano n'ibiryo by'amatungo. Ni mu gihe agaciro k'ibitumizwa mu mahanga kiyongereyeho kuri 7.4% biturutse cyane ku kwiyongera kw'ibiribwa bitumizwa hanze y'u Rwanda by'umwihariko ibigori hamwe n'imiti. Ibi byatumye icyuho hagati y'ibyoherezwa n'ibitumizwa mu mahanga cyiyongeraho 2.8%. Ku rundi ruhande kugeza mu mpera za 2025 agaciro k'ifaranga ry'u Rwanda ugereranyije n'idolari ry'Amerika kagabanyutseho 4.03%, rikaba igabanuka rito ugereranyije na 6.49% mu gihe nk'icyo mu mwaka w'2024. Ngayo rero nk'uko twari twayabateguriye, iri ni itangazo ryasohowe na banki nkuru y'igihugu cy'u Rwanda BNR. Rero nimba twabanye mu ikiganiro ukaba ugeze ku musozo, nkwibutse gukanda like ndetse usige na comment, unakore subscribe kuri uyu muyoboro mugari kugira tuzajye tubana buri munsi. Ciao ciao.